Hej, Loterijske številke za 1.000.000 imam, Blaž. Za 1.000.000. to je česen. Bom pa probo drug teden. A si v redu? Ne. A je kaj narobe? Ja, A bi mi povedal, kaj je narobe? ne. A si vsaj na hrano želvi? Misliš želvo? Zakaj želvo? Kak je v bubu? Kaki? Rad letel bi visoko, poletel vrh neba. Letel bi do konca.